Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, teh yang gekeun sifat nafsiyah. Teh yang gekeun sifat nafsiyah. Jawab, hal yang wajib ba'dat mesifat wujud. Jadi sifat nafsiyah cuma saboh sifat wujud. Hana karena ngan sapua karena sifatnya maujud. Ba zihin hana ba kharib. Jadi sifat nafsiyah sifatnya maujud. Ba zihin hana ba kharib. Selanjutnya soal, teh yang gekeun sifat salbiyah. Jawab, ibarat ni ba taputan barang hana layak ba. Allah Ta'ala sifatnya hana maujud. Ba zihin hana ba kharib. Jadi sifat salbiyahnya hana maujud. Ba zihin hana ba kharib. Selanjutnya yang kelima. Soal, teh yang gekeun sifat ma'ani. Jawab, nyankeuh tiap-tiap sifat yang maujud yang jidong ba'dat yang maujud ji pewajib li zat musifat saboh hukumnya sifat maknawiyah sifatnya maujud ba'dihin dan ba'kharib. Jadi sifat maknawiyahnya maujud ba'dihin, maujud ba'kharib. Selanjutnya soal, teh yang gekeun sifat maknawiyah. Teh teman yang gekeun sifat maknawiyah. Jawab, hal yang sabit ba'dat musifat maknawiyah. Karena jih musifat ma'ani. Sifat maknawiyahnya ijih gara-gara na sifat ma'ni najih menyahana sifat ma'ni. Maknawiyahnya hana pa idong. Sifat maknawiyahnya ijih idong ba ma'ni menyahana ma'ani. Maknawiyahnya hana. Tuma jet bandua jih mulazim sifatnya maujud ba zihin tan ba kharib. Sifat maknawiyahnya maujud ba zihin hana ba kharib. Tetapi diji karena jih musifat ma'ni tuma jet bandua jih mulazim. Sifat maknawiyah maujud ba zihin hana ba kharib. Tapi diji gara-gara na maknawiyah, gara-gara na sifat ma'ani menyahana sifat ma'ani, maknawiyahnya hana sama sekali. Selanjutnya soal, pua makna zihin. Jawab, nyangge i'tikad ba hati. Sesuatu tak i'tikad ba hati kitanya nyan gepenan zihin. Soal, pua makna kharib. Jawab, menya gebuka hijab lemah takalon. Menya kharib apabila gebuka hijab deh takalon. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.